ole tumtuma kan ngai thak tur hi chu a Christian lo deuh kan ti mai theya mase kan hriat na ti zau thei tu tan kan han soi don ani Setana betu pawl hrangte Antichrist ti thumal hi Christian te tanga chuak ni in isu do dal tu ti na nia thutlung thara jona bung khat le bung ni na po Antichrist ti chu alan kha Christian rin dan then khata chuan isu khovel to pa lo kal huna Antichrist ber chu amma chon don ani Islama po masjid ad-dazal Islama chuan isu ang adera in soi isu do dal tu anti messiania chu Christian te rin dana Antichrist nen khan tumun rengani ani chon isu lo kal ma in mishing te athei angin alo bum don ani Arabic tong mang Muslim te chuan isan tia Jewish eschatology a chuan anti-messiah figure chu Armilas anti thungani etymology Antichrist ti hi aviti anti ti le Christos ti atangala kania aom zia chu daudal ti le akal zong ti na nia mase aya in place of ti soina ani bokani plotok hi Christ ti le linin Greek tong ania chu Hebraian Messiah ti na ni chung pani ta chu hriat thi ti na nia chu Christian Islamic le Messianic Jewish theology ate chuan Nazareth langwal isu ti na ni Polika pakha kumzabi pakhat na top lam le kumzabi pani na tir lama apostolic father ania ani hian Philippines sau hna inzirtir na dik lo hril tu chu Antichrist ani ti in ashilani Hebrai Bible a po zol nei der lo chua tur thu alo in ziak ve reng maya mase heta po mimal soina ani lo chuti rualin Antichrist ti hi ramsang sanga culture po alo ve nual bok Antichrist Greek tong chuan Antichristos hi Johana ziaka man ania hemi an puichia pseudo-Christ Greek tonga pseudo-Christos aumzia chu false messiah hi isoin alo mang to bok mathai bung somni pali chang somni pali le marka bung som pathum chang somni pania isu anga in chal le zol nei der ten lo chuakanga chin chena ro pui le mak tak tak an nayang ti te hain zia kani kha ole engpo chu lo ni ta se chung te chu pathian local nai to zia ti chiang tura shilok na nia kan tu chiar tur ne na in mil ta kan ni wangin tlem karon zet tel chawni tuna kan thlur tur bi ki chu ramhoi sual betu pol Satanic kan ti ho pol hrang te nia chu wangin chu tiang lam chu kan hoi don ani Setana bethin tu te hi pol hrang anom vea an kalphung po in person hlom le then kat kausan angdawin anin din line then kat ero chon tual tha le ruk thilti chiat an ching le thungani Satanism download pointing pentagram an ti mai hi Satanism a chuan an thilti na kong hranga an mangun hle ni Satanism ti chu pol ho soina social group soina ni bera rindan le kalphung hrang nei bokani ani phung le kaldana chuan chin chiana symbol an mangda sa hlea ramhoilal pa Setana an choi sang lebok Setana chu ama betu Satanist te chuan michak le thil ti thei tak zalen tak ni in an ring tlat bokani kumsanga zakwa somkwa khan an chu dan chun khovela Satanist singa lain om toa tuna hian Satanist noi chuang fen om to in an ring ani Satanism chu Setana kaushan the Church of Satan ti in kumsanga zakwa somruk paru khan an ron in herdang lam na chungin tunmalama Satanism ang pakhat ofait kaltas Satanas po kha Ohio a Harvard Arthur Sloan chuan kumsanga zakwa somli pariata adin ve bokani kumsanga zakwa somruk vela Satanist group te chu an group azirin an kalphung po chi hrang ani hloma masatheistic Satanism le atheistic Satanism te hi alien beran ni theistic Satanism chuan Satana hi tharau lam pathian angin an ena mase engkim ti thei ang chuan an ngai bik lem lova amai ro chu lalber le paper angin an ngai ani chumikal chi chuan atheistic Satanism chuan Setana hi mihring zadik chinchina mai ni in an ring thungani British Armed Forces Royal Navy a chuan Setana kaushan hi omtir phalania masa Christian ten an do hle thungani Satanism chuan an rina hi internet atangin an thedar na sa hlea an chinchina symbol te chu mutur tam hleni Satanism chuan Eastern European khu kumsanga zuko somkwa vel khan afan chuak ve tan bokani Theistic Satanism hi traditional Satanism spiritual Satanism emo le devil worship ten ti bok thina Theistic Satanism kaldana chuan Setana betu te chuan Setana hi pathian pa ngai ania
za biak bok turani antini doi magic laman choi sanga inkom hun ser an nei ve thin bok leveyan satanism anglo takin theistic satanism chuan Setana hi mimal chin chian ani lovin minung tak tak ani ti anrin dan ani Luciferianism chu rina kalmang jikhat belief system emo finalama thurin ni in Lucifer zana an kalpui bera Lucifer poimo na lendat na anchoi vong le mai ni Luciferianism hi Satanism movement puitu poimo tak ati thei boka hei achan chu Lucifer ti le Satan ti chon inzom na nei tlat sini Lucifer ring tu Luciferians te chuan hetiang anin na hi anpom thlapa Lucifer chu engkeng tu siam tu light bearer an ti le Setana enani ti hi anrin dan ani ancient Egypt thon thu Roman thon thu Greece thon thu Gnosticism le traditional Western occulticism te chuan Lucifer rin nalama Lucifer betu te hi ati pur thin hle ni Paladis ti hi theistic Satanist society emo an member te mo soinana man ania the name Paladian ti hi pala satanga lak chuania omzia chu Greco-Roman fin na le zirna pathian nuni Our Lady of N or Coven ti chu offight kalta Satanas ti po in shiat ania atirte a chuan Satanas ti in spell thin ania hei satanic cult ni in kumsanga zuko somli pariat khan Toledo Ohio wa Harvard Arthur chuan adina he Paul hi Gnosticism kalpungin anghong ve hlea The Gnostic religion hi Hans Jonasson contemporary book Azia khan mu thei ani Setana sun bia Setan ti na thoni in Gnostic drama chuan aten huana rule pui tinani Organizations The Church of Satan Walpar Gisnatsa April ni somthum kumsaka zakwa somruk paruk khan Anton Levi chuan The Satanic Church adina chusu nuwa Church of Satan ti in athak le tani Church of Satan hi pawl organization ni in mishing ti sa khovelam thil anpom zia lam tirna Satanic Bible a inzia ka hi kumsaka zakwa somruk pakua Anton Zander Levi azia kani for Satanic Church kumsaka zakwa somko pasaria Levi thi nuin Church of Satan su in real ball na thara kai shwainia headquarter po New York a son ani Levi fanu hi high priestess anti Carla Levi chuan apasul nu achun zomania Satanic Church masaber chu October ni somthum pakhat kumsanga zakwa somkwa pakwa khan Carla Levi khan apasul nu le thilti chun zomnan adinani Temple of Set The Temple of Set hi kumsanga zakwa somsari panga khan Michaelin adina in real ball nalama in mu thiam lo na wangin Church of Satana an pui thiam ten he Paul hi an chua sanani Temple of Set kaldana chuan zirna le experiment manga mimal in zirtin na te in ruai changkan te ni an Paul member te po in set hi atak tak aniam tia an chiang bik lem lova ni se ti po in an suang tu ngai chuang lo ni The Satanic Temple hi an mun pui chu New Year kania a supernatural religion ni lo ho tana thontu be chana Setana zirna ania Satanism kalpung sang po akok thau pokani Satanist Illuminati kan ti hi ramhuai betu te ni na diktak chu aniam The Illuminati pakat item soina chu Illuminatas ania The Illuminati ti chu enlightened tinania group sang soina ni bok history lamatang chuan Illuminati ti chuan Bavarian Illuminati ti akok ani meni khat sang sari somsari paru khan din ania he pol tumber chu pui thu na daudalte sarkar thuna ilutuk na daudalte le sakhu kalpungin khotlang anghong lutuk te daudalania meichia te le khazir theina tur konga thlop le mi pale meichia te in tuklang taka omani Illuminati pol hi aruka ding ania chuti rualin pol tam tak sarkar hriat lovadin po ombok heng pol sang te hi sarkar phallo ania heti hunlai hi Bavarian ruler Charles Theodore hunlai nia Roman Catholic Church choisan hunlai khani anua Illuminati ti chu pol sang soinan man anile tabokani ichon Illuminati movement po me nikhat kumsang khazasari somsari parukhan Ingolstadt Upper Bavaria din ania atira chon member panga chawanni adin tu chu Jesuit Church Adam Weishaupt ania University of Ingolstadt dan lama lay professor masaberani
modern Illuminati tunma anga aruga ding to lovin zalen tak le wall out takin an oma ani ina taka chuan he pawl member te hi chu ramhuai betu te zinga po atorot chin thiawan ni towa khovel zai thiam lar le celebrity tam tak te chu he pawl tel hi an ni fur mai ni Illuminati ti hi enlightenment ti ni ma se an kalphung alo dang ta hle ani ramhuai setanan bia hilti theinan dila an nei pha bokani khoveli an tu nuai da le du ang taka khosaki an tumber alo ni ta ni